kada kami manan nga FDD, amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipingatek tay nga Ilocano. Nagpugs. Okay, good afternoon everyone. Kat may sama na po nga Domingo. When maudi nga Domingo, antay pa nagkakadwa ito when 2019. And of course, next year tayo doon apong agresyum iti programa tayo. Last year nga kung ay last episode, iti 2019. And another 3 hour of pure Ilocano music. Iti sumang may apo kada kita pagtaingan nyo. Of course, with yours truly, Manong Idol, June Seriales, and Idol John Mark Pastor. Ayan. And kadagiti manariman apo nga agbibuya kada kami munang simbang bay apo dito yung Facebook wall. Good afternoon to Kamat Zamora Eddie kung ano to LC and he's watching from Delano, California, USA. Kastamot kini LC Juvencela Buton, Bergonia. Datan, good PM mga idol. Guwapo ko na watching from Hong Kong. And of course, ni Manong Julito, palakay of Italy, taga-vegan, Ilocos Sur. Ayan. Lani Concepcion Agustin is also watching together with Reynaldo Basubas. Pabati po karuba Basubas family of San Antonio, Kawayan. Siri, thanks and God bless. Kuno na. Kasamot ka ni Monica Rabara, Jojit Dolores. Hi mga papa, kuno na mo at nakita ka di bisikleta nga impose mo ading Jojit. Susulat ti Lugana mo, tawa mo sa bali nga Lugana mo. Ikamti dat-lag nga kwada dyan di Silyeta na. And to Manang Maria Peters, good afternoon and thank you so much for the love and ending support to 4-decade duo. Kastamot kini Luis Bautista and Anita Vega Tembresa. Kini Jonard Gatiwan, hello, karuba kaduak. Kabla awak man di dari Santiago City, Katiwan, and nangruna di anak ko ni Zaika kunana. And Joloraan Pastor. Amay parami mga umad, adayo, pagpakastamot tan eh. Krabahal Goton is also watching. And the rest of our friends ito Facebook. And of course, apo kata kitay kinansyon na may idikalman dita barangay Dalinat. Ang atanan Isabella. Thank you so much, apo, for inviting us to Mr. and Mrs. Arnel Acido, thank you, and the rest of the clan. Talagamot nga we have felt your warm welcome to us and support. Naglalo kini kabsat nga Arnel nga manariman siguro nga agbibiyahe ta it's a long way to their place DJ Pagod pod. And nga rod kat iti official text line tayo balong which is not present in our eyes antay makita is 9 something like that. Aha, damdamatan nga ibalikas iti official text line or ita ompay mo dito DJ text line nga talaga. So may saman nga asunata apo ti isagot mi kada kayo dito kiket kung kinansyon di kalmanda ito. Okay, balong, put on the echo and let's do our version of the song Mr. Love. Tell me please, teacher love, will I find her tomorrow? Do your best, teacher love, I'll be waiting till then. Don't you know, teacher love, I can take all the sorrows. So if you have the time, she'll be mine once again.
is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. Yesterday was the fun with her walking beside me, and she said she'll be mine till the day we will die. But she left me last night, and my heart broke sadly. I was feeling so sad, and I broke down and cried. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. Do 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 tonight, 'cause I'm feeling so lonely. Now I'm down on my knees, help me please, teacher love. La da 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 da, please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. 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 And my kumare Connie Mangino Soriano wanna say Happy New Year. And of course, likewise, kumare Happy New Year also. And regards to SB member Nognog Soriano and your family, of course. And Habibi Galbi or Galbi? Galbi. Happy New Year po. Ano may Jovi Jane. Responso. Acosta sigurado ay. Claro, Happy New Year mga idol. Kanaman ni Ma'am Evangeline Ramelo. Yes. Hi mga idol na yung pagngal daw tayo. Amin. Paki-shoutout man please ti madama nga reunion ti SLUNHS. Batch 75 mi ditoy Ago Ola Union. Thank you. Advance Happy New Year to all. Isumot lang damdamagin ni Manang idi when are we going to perform the La Union ta ijemot gayam isuna nga nagtaod. Ayan. So enjoy your Wan nga manaji ko nga ta. SLU NHS St. Louis University National High School. Made La Union nga na jay. Siguro di LU. South La Union National High School. S is South. Sexy La Union. Sexy one no whatever. Dagiti one and I'm sure apo no high school nga reunion dayta tapos medyo nataingan da amin and I'd like to see your photos manang, please send me soon. Talaga nga kahit ko mga makita no manula ang tinabati kada kay classmate mo ta syempre ato tihang active no kasta di yami lang yan kato tihang activean ka dinakarkaro dita ayan yon. Anyway ako na dagito text line tayo po nagatidog dito man. Good afternoon kuya, greet ko nga man na Kapitan Faustino Gapasin ken kadagiti kagawad na kan anak ko ken ti manugang ko ken ti apo ko ken ti sweet lover ko ani Henry sana po kuya ken amin ay nagtingeg makaamamo kanyak. It's me Maria sana po ti barangay Rogus kawayan seri jeman ring gor ti koryat kan alibot ko ya salamat sa pagbasa kunan. Good morning mga idol and Merry Christmas and Happy Blessed New Year from Athens, from Estefania Palor. Kalaman natin Maria Peters, hello FBD Sunday, hello everyone, have advance Happy New Year. Yes.
Hello mga idols, Happy New Year! Prince Heart Siazon of Bagao Idol, pabati man family Siazon, Roque and sa'yo na din pakanta mo Idol Bilit Agtayab ka, thank you. Ano dyan? Turn me love. Jay Bilit Agtayab ka? Lugayam, yeah. tapat-pat mo. Pat-pat mo. Okay. Happy Sunday to all. Kana naman ni ading Angie Aragwal Bangkili of Hong Kong. Kuna na, lalo na kanyayo Kuya June, kan ading amak, Happy New Year in advance, of course. Lourdes Galup, may Merry Christmas and Happy New Year, idols. Kabla ako man din bangal daw ni Ben Mark Ovaldo. Nga da iso na jay pocha. Ovaldo, as in V? Oval. Oval? Ita. Dahil ka ng pocha, pagaling ka dyan, ingat ka lagi, pato ka rin man dyan, love calls, idols. Hello mga idol from Ira, Roxette. Happy New Year po sa inyong lahat. From Jane Lingad. Hello, Uncle Alex Adokong. Biweso na. When hantapin na ala di Christmas ta kanya na. Happy New Year. And to Winsel Chris Mariano, good afternoon and happy graduation king kabalong. Oh, good afternoon, Julius Cesar Babalcon. Napartak tinter ni mo tatan. Naka-fiber ka ka. Juan, hindi na maipadawat di Jay. Nakita nga si Siwi na ni... Dahil bili nga alaga ni ading na. Okay, for our first request. Hello, Auntie Cathy. Yeah, so she's watching. Good okay. morning, Dijay. No, good evening. Good evening. Okay, for our first request, ito yung naman Jay. I hope I can do this. Nabayagan kong nakansunin. Ang tayab kabilit. Yes. Nangato tayab nga ta. Tsaka mo, napayak na. Lukaya tapet-pet mo waya anak nga gampayag takalawaan kataltalunan kabanbantayan kinagraman kabakiran paam nga agtaer iti tangatan tatoy sile anasip nge ay naglidem awan payem tipik saken kire ar-ara paapek biyak tinawayan palayo ko'y ti angin ken daluyong lakuman ngaman yung arapaan awan pa'y marisnan tatoy numukat tumay taya babilit agandat na't mawayaan bayukrat ti payak na agtayab ti tangatan agtayab ka bilit agtayab ka agturong ka tapanggit mo anay gamar iti ugman agtayab ka bilit agtayab ka agturong ka ti panggit mo ay gumar iti ugman makari ingat lakuman nga dakong itikan na ragsakyan iday nalipat akong ditulo na Kan masira kayat kon amang egan patingting ti simbaan ngem kang runaan rukatan daklandok anay ka baluda maluktam kumantuyo yung nga enak na kaipupukan tatoy numukat tumay taya babilit agandat at mawayaan bayukrag ti payak na agtayab ti tangatan agtayab ka bilit agtayab ka agturong ka tapanggit mo anay gamer idi ugma agtayab
tayag ka, bilik at tayag ka. Agturong ka tapanggip mo, naigamer idiugma. Yan, siyempre, kaya nga pirmi nga paiso nga makarok at datang bilit. Kasla kung matay bilit mo balong, di ba? Kaya natiro mo at nga tumayab dyan kaya nga pagapunan. Api nga minta pet amlatan. Sige man, apay ta si kalatan ti baka mo nga mang pot. Lukayam, tapot mo. Kaya mga sawan na whatever. Basta awan ti sa bali nga kaya kay papananapo data. It's just an Ilocano translation of the song Turn Me Loose From Your Hand. Madating papa-shoutout dito eh. Anak ko na. Ay kahit ipok ko mo tinagan na. Shoutout ko mga lodi. Kung ano Tantan! Wow! Tantan! Tantan! Yung shoutout ko! Ni Tantan nga dandanin pumanaw. A very simple living lang isuna. Little bit of craziness. Awan do ti partner ni Emilio. Awanan. Dok Mabalo. O, di ba? Ayan, pag nga maaldaw yung amin dita ang adanan dita Barangay Dalenat. Oh, yes. Di Golayan family. Ano pa ito? Arfu na ba? Kasi mabalo sa... Ano mabba? Ayan, no, pumano ni Tantan na mabalo ni Kuya Emil. Anyway, ano di family pa dyan? Golayan ka. Golayan and Flores, of course. The Floreses. Ajinobia. Yung family ti ko nan. Ay, katahan ko unay nga natandaanan balong. Sika kumata fresh. Pakitext yun man na po dyan din number ng kal. Sir Alex. Yes. Well, Sir Alex Flores, apo iti nang accommodate kita kami di kalman after our first set. Kata, apan na kami inawis, intay di balay ko na apo. Kat talaga nga, mga inikan na kami tinidumdum mga inanalita, Kapsat. Okay, thank you so much, Kapsat Alex. And then, kung ano dito yung official text line, magandang tanghali po, mga idol, pakikrit nga po ang Family Bulan, Family Santiago, Family Silencio, dapat hantangan na taga bata. Family Domingo at pa-request na din po ako ng kantang Simple Akanta. Merry Christmas and Happy New Year. It's me, Jenny Capulan from Labanibab. Labanibab. Labinab. Gana na, Kawayan City. Labinab. Isa ko na naman. Tabay din ang pagkakati dalawa. Ay, taka ni makamuka dita. Mas natakal dalita na tayo. Lourdes Pastor is watching. Yes. Good afternoon. And good afternoon to Ma'am Karen Chuyad. Mila Benohar, happy Sunday po mga idol. Merriest Christmas and Happy New Year kada kayo, Sir Jun and Sir Jem. Kastamot kadagiti Karuba. Yes, and of course, ni ating Rowena Rhea, former principal of ito'y Ramon datang pinanawan na po iti teaching profession na to get a greener pasture in Australia. And to inform you, taga-Australia apo dagijay nangalakad kami di kalmanji ang adanan and they're so good. Talaga amat nga they are so blessed. Blessed. Okay na yung bag nga aldaw yung manong. Kuna naman nandito may isang texter tayo. Kablaawang man ti family Lahera. Iti San Juan Alfonso Lista Ifugao. Can advance Happy New Year. Kaya kayo amin manong na yung bag. Ngayon aldaw mo manong June. So that's it. And for those who are calling, apo dito official text na yun. Wala pa yung tawag. Sorry, we cannot answer. Ito yung panan, ni Elizabeth Peralta. Happy Sunday po. Happy Sunday po sa family ko, Tatay Piding, Dugilan at Yolanda. Kastamat amin nga, kabsat ko. Happy vacation, ading Emmy. Watching from Japan, from Mero Jewel. Pa-shoutout amin nga, Ilocano dito yung Pampanga po. Salamat mga idol from Jane Lingad. Watching from Taiwan, from Neil Sunday. Yes, and because we are international, ito'y Ilocano community tayo po, I would like to give you a song. Asikaman pwede ko sumarunong kanta ti. May kaalo ako nga nagkanta na. May kaalo? Yes. Di ba? Aywan na. Di ba? Tatlo na. Kaya kadalasan ka siya muna ka. Mamin. Kaya siyempre, siya ti arranger, baka magsukat at ti pwesto. Sige. Siya ti drive. One. Sige ti bayad ti kanta. Kaya mo? One na. Ano ti kang kanta mo ka di? Sa bali di may isa. Okay nga rod.
may sa apo nga ano di dyan, makapariing tirik na dagiti ba bakit nga sonata nga syempre aglalo ka dagiti dati crush na nga ubing ano anaman di Ini Chimpo. paglibo Ano na, para kini kadeyo nga inaradap na mo dili kaubingan na Ini Chimpo, lipak-libong, at bakit anaarem. At damit barung, ubing pailaeng. At damit balay, nga inda nagdagusan. Tenga tirabii, di bakit nagkarayang. Di ko na, di bakit, nga inayar areng-eng. Sige na baro, kuray no maminsan laeng. Mayatak na nang nuti kalakit di bagbagan. Piyagan ka na kasigunda mano ka. Peges ko taglanglangoy, peges ko tagsangsangi. Ayat ko laeng asumang adyay igid. Kem di jay ngay bakit at akayip ket met akayip ket. Ay na Diyos ako kastigayang tiro maket. Na idong dumatik kinalay na nga bumalse sa jaya ang adanan Roger Dalenat. Uray no papalasang talagang ipalayog dati ka sa unay. And I have learned something nga hanga mapaspasama di jayan tayo. Wan, puro babalasang di dyan. Yes. Idi cimpot, lipak-libong, at bakit anaarem. At damit barung, ubing pailaeng. At damit balay, nga inda nagdagusan. Tenga tirabii, tay bakit nagkarayang. Di ko na, day bakit nga inayar areng-eng. Sige na baro, kuray no maminsan laeng. Mayatak na nang nuti kalagit di bagbagang. Pagbigyan ka na, tasigunda mano ka. Beges ko, aglanglangoy, beges ko tagsangsangin. Ayat ko laeng asumang ladyay igid. Hindi jay ngay bakit at akayip ket met akayip ket. Ay na Diyos ako kastigayang tiro maket. Ay na Diyos ako kastigayang tiro maket. Okay nga rod, karo ba agsuplay? Dagiti pagayam yung kalpasan na po ngayam amumi. Di stasyon may.